әдебиет академигі Хатип абый көріп алып шушы яхшы китаптар чыгарган. Һәм аны оештырып, шушы мәҗлесләр оештырырга җиткергән Рөстәм Җамалиев һәм Мәскәү татарларының штабы шундый зур игътибар биргән. Һәм хәтта аңлашыл, булар каян беләләр моны. Бу ничек сизгәннәр дип, чөнки Шиһаб Нигъмәтинең урыны бу безнең күңелләрдә тиешле урыны зуррак һәм аның турында мәгълүмат юк. Булмады ул, чыннан да. Шуңа күрә мин инде бәлки әлбәттә мин күптән бу турыда мәкалә язарга тиеш, фильм чыгарга тиеш булганмындыр, ләкин соңгы 30 ел эчендә баштан үткәннәрнең барысына чыгып китсәм, очрашуларның һәрсен истә алырга китсәм, бик күп катлаулы әйберләр килеп чыга. Шуңа күрә без әлбәттә тукталып ушлай инде. Шуңа күрә мин берничә минут кына әйтәм хәзер, кайда килгәнемне, чөнки мин аңлавымча безнең Казанда бу мәҗлестә һәм Россиядә әле Шиһаб Нигъмәти белән утырып сөйләшкән башка кеше юк дип уйлыйм мин белән. Мин белән туганнардан башка, Алар булсын, сәлам, мин синең белән таныштыру белән. Шулай 91 ел анда президент сайлауы булды. Минтимер Шәймиев дә сайлады. Шул вакытта Бавария телевидениесе төшеп килеп монда film düşürdü. Hem bu filmini әлі de internetten карый аласыз. Диштимме татарлар тавышы деген неміс тіліндегі фильм бар ол. Татар конгрессінің сайтында да бар ол. Hem başka жерде де бар. Шушы фильмні түсірушілер мен үшін әзгене қолдан сөйлеймін. Ничек мен барып ләптім шушы ұшырашуға. Бұл фильмні ұйыштырушы Фарид Иділі болды. Азаттық радиосының ол вақыттағы мүдірі. Аның сценарийін жазған. Өзі келмеді ол. Түсірушілер группасы Петр Мирошников деген Alman rejissörü. Biz işledik indi. Bu film çıktı. Şundan sonra Pетр Мирошников meni çakırdı Germaniyaga. Өзі başka vaqtda Azatlık Radyosu'nu bir tapır çakırgan idi. Miroshnikov çakırdı. Farid Efendi de indi. Kul bildirgendir. Hem meni çakır kelip düştü. Bu vaqtdagi Germaniyanın Çet el işleri Ministerliği imzası bilen çakırı. Men bardım Avgerga. Mena berdiler diplomatik pasport. Яғни шулай тиештелген. Көрәсең, министрлыкның шундай дәрәҗәсендә кадерле кунагы Петр Мирошников деген Россиядан чыккан режиссерның дусты булган бу министр. Һәм бу мени чакырды. Шунда баргач мин рәхәтләнеп декабрь аенда бардым. Дипломатик паспорты булып кайткач та югалды. Паспортым мин яшәп торпа инде буга инде. Шунда очрашу мин дип җаваплы тоттым. Бавария телевизиясын күрдем. Азатлык радиосында очрашулар булды, әлбәттә ул. Яңайды biz ул вакытта салкын сугышны туктатып йөрибез. Америка белән, Көнбатыш белән СССР халыклары арасында. Мин барган СССР битте дә куйды. Белорусский почта булган. Мин жулда чагында булган. Сен барасыз калган икән. Интервьюлар ничек карыйсың бу СССРның ябулары, бу Шушкевичларның есімнәрін дегенде. Мин нәрсәдер әйттем инде, белгәнгә итеп мәйтәм зур кимасы алды инде, башкасы алмаган дип акыл булып бергә тырыштым инде. Менә шу көннәрне ничек онытасың? 28 ел үткән, мин бер көнне дә онытмыйм. Шушы декабрь аеның. Һәм шул вакытта ни өчендер менә бу мөхаҗирләр белә иде мин анда Шиһаб абыйны күргәнем бер тапкыр Азатлыкка килгәнен. Һәм анда Аяз Хаким оğlu деген Сарыбек кылы алына чыккан Леногорский абзый бар иде. Ике элекке әсирләр иде. Очрашасым килде аның үзе белән. Шалтыратып, шулай белештем дә инде ул, аның үзенә алдым микән инде ул. Абдулла Ильяси деген бер Мизәлә бабайы бар иде. Ул күптән түгел 200 яшын тутырып үлде. Ул да әсир. Шушына йөри, аның пәйгамбәр дип килешкесе иртәләре ул үзенә Алла беләп чыгара иде. Сугыштан соң калган абзыйлар менә шундый идиләр. Алар шундый кызыклы, ихтиярлы, milli canlı kişiler, min Abdullah Avcı'da, Şihav abida, Ayaz abida, hem elbette Azatlık'ın takı bir ilki direktörü Kemali Vali Akış, Farid Sultan, hem bizimizden başkasından benim yaktaşım öyle. Lakin Şihav abiyle işraşım benim için şu kadar nık, o vakitte yürüne diktafında yok. Benim fotoaparatım Milnitsa. Belki plyonкада kalgandır. Benim alıp kaçkan resimini Birdim Damir Hizmetkin Vatanım Tatarsan gazetesinde çıkardı bu fotoğrafyani. Valiyola Yusuf degan bir abzi var ya, şuşu nelerinde. Hem Abdullah Bey alıp gitti meni dekabr ayında Germaniya Münhen'den bir 60 şakırımdaki bir stansiyaya indi, bir
поселок деп айтамыз, бір шәһәрчек. Шунда біз жеулеп іздеп таптық. Ал жыларға кірдік. Бір сен болғаның бардар анда. Бір этажлы ұзынша зор йординде бұл. Шыға бені мен елік көрген едім, оның білән баяғы істігіне көрішкен едім. Hem аның қаршығы, Алман қаршығы бар еді. Шатана бірақ еді. Hem бір кішкене малай, бір 10 yaşlardaki малай, оны ғой деп аңлады мен ол. Біз 3-4 сағат сөйлесіп отырдық. Мен енді ол аны бір әйбір yazырға айту үшін ки, ол уақытта мен кәдімше ол уақытта мен білген әйбірлерін, ешіткен әйбірлерін, көрген әйбірлерін yazып бітіп те болмай, hem мүмкін де болмағандар. Қайбіреулер, мәселен, Фаузия ханым қайтады, кім білен нәрсе сөйлеткен туры газетке бере, ондан соң ол тауыш шығаны артынан, ләкин менің Идел журналының мұқарирі боларақ енді саясатта олай қатнашасын білмән, азатлық білен де білімдерді жойлап берген шақ бетеді ол. Соған қарай мен Шихаб абай турында yazmadım, ләкин шығышларымда ол кіші еске алдым, hem bu шығырлы китабын көрсетіп, цитатлар беріп yaşadım. Шундай кіші де бар еді. Енді қазір аның турында болған тағы істеме мәғлумат шул, мен аның есімде қалған ол Сібірде мәктепте оқытушы болғанын сөйледі ол. 8 yıllık мәктепте директор болып işledim деп айтты ол миға. Hem шушылай армияға әреккенін сөйледі. Hem ең mühimi мына қазір мен үшін басым сөйлеймін. Нешік ол шушы Алман елінде тұрып қалған, hem нешік оны легионға әреккен. Әлбәтте 41 жылда әсерлікке түшкеш. Онда мыңнәрше кішілер, мигранттар, татарлар ауырып, ашлықтан өліп жатқан уақытта легион ұйыштырып башлағандар, hem ұйыштырушылардың бірісі болған деп аңладым. Өзі айтты, мені әйттілер Ахмад Тимир деген бик ақылы профессор бар еді, көптен Түркияда болды. Ама шылай айткандар, әйді бұлдықлы, милли жанлы, тіліне білген, абыройлы татарларны жиық, құтқарық, олар құтқарға да лайықлы, hem шушы біз легион ұйыштырылады бейді. Мына Шихаб Нигмати башқа жерде менен сұрап, yazıp da ермен ол мен айтты, мына шунан біз енді миналарны жиып, лагердан алып, легионға yazып, алып барып, жарып етмесен балалар барып чилап өліп бітәләр еді деді. Hem ол айтты, қатырым yanlışmasa, бәлки ялғышандыр. 42 жылдың ноябрінде менде жәлеліні таптым, мен айттылар шушы кіші Қазан горсоветінің депутаты, yazушылар бірлігінің рәйісі, болған кіші шағыр, белгілі кіші, не үшін әлі атмағандар? Политрукларын, офицерларын, шулай болған еді, өзі бір ғажап. Демек, бұл алманлардың бәлкетігі, мендер предприемчивостен болған мен шуны алып, анкета тұттырды мен ала дейді. Анкета тұттырып берді де, ашынан соң біз аны да, жәлеліні де жәріп лагершілеріне дейді. Hem әлбәтте ол шушы яқтан ақырға қадар, шушы лагерні ұйыштырушылар, яки Алман vakillegi, anda İdil Oral Komiteti vakili Germaniya yağının ұйыштырушылардың бірісі болған. Hem әлбәтте ondan soğuştan soğuk әлбәтте Amerika zonasında қалған. Hem әлбәтте ол ömrü boyu şuшы sırğa kiri қайта almagan. Çünkü onu türlü eyler kimdir ana, andiları xiyanetçi deyler, kimler Alman yağında bolgan deyler, kim batış yağında. Lakin ben bilem legionda buluşular 30 min başı kesilgen jeliyçiler, bir kişi birinçisi bulay. Yani 30 min kişi xiyanetçi bula almıyor. Bu yazmış Şihab Nigmati'nin başından ötkenleri hem onun kılgan gamelleri bu Tatar kişisinin yazmışı. Buna Gari Rahim'in sözleri yazılan sindir Tatar kişisi diyen jir var. Koylarlarına yoğuş yaptım diyen evi. Buna Şihab Nigmati'nin yazmışı. Buna Tatar kişinin bizim Tatarımız bugün nindi illerdegine, nindi partilerdegine, nindigine maddi şartlardagına işlemi, nindi fikirler eğitmi kapma karşıda koyu vakitte. Qaysı birisi şunu yaşar için, qaysı birisi yüreğinde tuğanların saklap yürütüp, qaysı birisi kubisi milletin saklap yürüyen. Şihab Nigmati mena şunday kişilerden birisi hem onu nersegine etseler de men suraştırıp qaradım, ona qarata nindidir mena şul, nindidir cinayet işlegen, kişilikке qarşı cinayet işlegen, nindidir milletke qarşı ziyan işlegen, nindidir katı nerse işlegen, andi maglumat minde yok. Hem ana elbette tağda girerlik acayip. Ben bilgenimce ona karata şunday saf münasebetini hem başka Azadlık Radyosu'nda direktör boğanların Farid İdil'inin de o kadar boğan direktörünün de birden bir gaybı Tatar milleti için radyoda kuşları uyuşturgan. Çünkü Şihab Nigmati Azadlık Radyosu'nun en birinci direktöründe bir bölme avcıyı boğan hem ondan sonra birinci yıl bu onun direktörü boğan. Siyasi karşılıklar arkasında elbette türlü qaraş bolgan, lakin mira hazır bilamiz.
Россияда или рус милләтенә, рус интеллигенциясынан булган Юденишта, Колчакта хәзер каһарман. Инде шуңа күрә без әйтәбез, инде хәзер инде коммунистларны суккан кешеләр, советларны суккан кешеләр, элекке десятилетда каһарман, кайберләре депутат, кайберләре герой булып йөриләр, әллә кем бер йөриләр. Шуңа күрә безнең татар милләтенең татар турында радио тапшырулар булдырган. Һәм менә мин шаккатып ишетәм, бигрәк тә артист укыгач, әлбәттә Шиһаб Нигъмәти Муса Җәлилнең муавин дәфтәрләре түгел. Чөнки ул балтасында язган шигырьләр түгел. Муса Җәлилнең сугышка кадәр язган әсәрләр дә бөтенләй башкача. Һәм Шиһаб Нигъмәти укытучы, әсирлектә булган, сугыштан соң аш килеш Германиядә исән-сау калган һәм шушы татар милләте турында радио тапшыру ишеткән кешенең дә шигырь язарга алынуы һәм шигырьләр язып, димәк ул үзенең менә балаларын, туган җирен, илебезне, халкын сагынып язган ул шигырьне. Нигә шигырь язарганда Азатлык радиосында булай да эш күп. Анда англис телендә, немец телендә, кул астында, урыс телендә белә. Ләкин аның димәк гөл аяныш шундый ашыргаланып яшәгән һәм аның чыннан да күңеле белән милләтче булган һәм без инде бу турда мин сүземне әле башлыйм гына, әле берәр тапкыр язырбыз, сөйләрбез дә. Ләкин бу очрашуның һәм бу шәхеснең һәм бу китап чыгарган Рөстәм Ямалиевның, Хатип Минеголовның гамәленең милли үстенлеге дип әйтәм мин. Милләтчелек ул минем аңлавымча. Maddi hakimiyetka münasebet, maddi yaktан türlü була, бай бар, ярлысы бар. Türlü din kişisi була, türlü siyasetini караган kişi була. Lakin eğer de sen tatar икәнсең, һәм татарлыгың беренче урында булса, яки milli идеяң siyasi, maddi, sotsial идеялардан хәтта югарырак икән, демәк бу чын milli кеше һәм мондый кешеләрне сакларга, алар турында хәтерне сакларга, аларны белергә, өйрәнергә һәм балаларыбызны тәрбияләгәндә дә шундый шушырукта тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм. Кызганычка каршы, мондый чын татарлык бик аз, чөнки татарлык бай вакытта бәйрәмдә генә ул 5нче позициядә була, самай идентификация үз билгеләнгән вакытында Шиһаб Нигъмәти минем өчен зур көчле журналист, чит илдә бик катлаулы язмыш кичергән, катлаулы кинолар, театрларда күрсәтергә лаеклы, кызыклы шәхес һәм күрәбез кызыклы шагыйрь. Һәм аның шигырьләре әлбәттә нәкъ аның Сибирдән килгән, әсирлектә йөргән һәм әдәби институтларда эшләмәгән, язылу союзында булмаган. Әлбәттә ул хәтта мин аны тыңлап утырам, әгәр дә Шиһаб абый шушы шигырьләрен тәрҗемә иттерсә алман теленә, рус теленә, инглиз теленә, алар яңгырар иде. Карыйм, аның фикерләгәне, Сибир татарлыгының фикерләгәне, аның чын бу без белгән әдәби эстетика жанрында түгел. Шуңа күрә без бу очрашуда яңа кешене ачабыз. Сезгә рәхмәт, аны белеп күтәргәнегез өчен һәм аны белеп кызыксынып килгәнегез өчен. Шиһаб Нигъмәтинең исеме һәм аның иҗаты һәм аның биографиясе безнең арада булырга тиеш. Һәм бигрәк тә мин шатланам, Шиһаб абый әйткән иде, минем ди оныккамы, малайгамы виза бирмиләр ди. Ярдәм итәләр, мин сиңа нәрсә эшләйм, мин сиңа нитимин дигәчтен. Бәлки син булгансыңдыр инде ул, бәлки синең әтиң булгандыр. 28 ел элек шулай итеп миңа ул үзенең мин шаккаткан идем, чөнки анда калган башка әсирләрнең гаиләләре, балалары юк иде илдә. Шиһаб абыйның бар иде. Ана бәхет, һәм анда аның нәселе кормаган, һәм безнең арада аның нәселе утыра.